Dobro vam večer. 19. sati, vrijeme je za Dnevnik 1 radio-televizije Unsko-Sanskog kantona. Na početku izdvajamo pregled vijesti dana. Optuženi u slučaju Stens, Hamdija Lipovača i ostali pred kantonalnim sudom se izjasnili da nisu krivi. Ja moram da se izjasniti da se ne osjećam krivim, da smatram da nisam kriv. Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca, u radnoj je posjeti Unsko-Sanskom kantonu. Gdje želimo da konačno damo kriterijume ko može biti boračka organizacija. Federalna vlada razmatrala prednacrt zakona o šumama. Vrijeme sutra, na oblačenje sa kišom u nizinama, a na planinama snijeg. Ovo je Dnevnik radio-televizije Unsko-Sanskog kantona. Pred kantonalnim sudom u Bihaću danas je održano ročište o izjašnjavanju o krivici u predmetu Hamdije Lipovače i ostali. On se zajedno sa Alenom Gluhalićem, Amirom Delićem, Aidom Džambegović, Senkom Zolić i Seadom Dupanovićem krivično tereti u slučaju Stens. Oni su se danas izjasnili da nisu krivi, te se odluka o datumu početka suđenja očekuje u roku od 60 dana. Postupak protiv Amira Delića vodi se odvojeno. On se danas nije pojavio na zakazanom ročištu, a razlog tome, kako je objasnila njegova braniteljica, je narušeno zdravstveno stanje optuženog. Na današnjem zakazanom ročištu o izjašnjenju o krivnji pojavili su se svi optuženi u pratnji svojih branilaca. Hamdija Lipovača, Alen Gluhalić, Aida Džambegović, Senka Zolić, Sead Dupanović ne smatraju se krivim za postupke kojim se stavljaju na teret u zajedničkoj optužnici koju je tužilaštvo podiglo protiv njih u predmetu Stens, a sud potvrdio. Za Hamdiju Lipovaču optužnica je neutemeljena. Ovo što nam tužiteljstvo stavlja na teret nije nešto što bi mene danas opredijelilo da se osjećam i da na kraju krajeva iskažem da sam kriv po ovim tačkama optužnice. Prema tome ja moram da se izjasniti da se ne osjećam krivim, da smatram da nisam kriv, ali da je sud taj koji će na kraju utvrditi moju odgovornost. U roku od 60 dana bit će poznat datum početka suđenja optuženima. Podsjetimo, tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona podiglo je optužnicu koju zastupa tužiteljica Ornela Cerić-Mrenica protiv Hamdije Lipovače, bivšeg načelnika Bihaća i još 5 osoba zbog produženog krivičnog dijela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, te krivičnih dijela krivotvorenje službene isprave, obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti i nesavjestan rad u službi. Bivšeg načelnika općine Bihać Hamdiju Lipovaču i vlasnika građevinske firme Agram Alena Gluhalića, kao i treće optuženog Amira Delića, koji je obavljao poslove nadzora, optužnica tereti za brojne malverzacije prilikom rekonstrukcije sportsko-rekreativnog centra Stens u Bihaću u periodu od septembra 2006. do oktobra 2009. godine. Optužnicom su obuhvaćene i tadašnja pomoćnica načelnika Aida Džambegović te Senka Zolić iz službe za financije, koje se terete za nesavjesno postupanje. Očekujem da se u nekom razumnom roku zakaže suđenje i očekujem da se na tom suđenju dokaže njegova nevinost. Očekujemo fer i korektno suđenje. Toliko za sada. Vidjeli ste danas da se moja klijentica Aida Džambegović izjasnila da nije kriva. Obzirom da sam dobio dokaze uz optužnicu, proučio te dokaze, uvjeren sam na kraju suđenja da će biti oslobađajuća presuda i da će potvrditi ovu svoju izjavu. Postupak protiv treće optuženog Amira Delića razdvojen je i vodi se zasebno. Razlog tome je njegovo loše zdravstveno stanje, zbog čega ni danas se nije pojavio na zakazanom ročištu. Njegova braniteljica zatražila je od suda angažovanje ljekarskog vještaka koji će procijeniti Delićevo zdravlje i uopće njegovu sposobnost da učestvuje u sudskom postupku. Spomenutim prijedlogom složila se i tužiteljica Cerić-Mrenica. O prijedlogu odbrane sudsko vijeće trebalo bi naknadno se izjasniti. Kantonalno tužilaštvo u Bihaću podiglo je optužnicu protiv Aide Durakovića i Anela Alegića zbog krivičnog dijela ubistvo. Optuženima koji se nalaze u pritvoru stavlja se na teret da su 24. maja 2005. godine u mjestu Bosanska Otoka u porodičnoj kući kao saizvršioci iz koristoljublja života lišili Fatimu Vilić. Detaljnije u izjavi Adnana Tulića, portparola kantonalnog tužilaštva. Tako što su zadali više udaraca ogrijetnim drvetom u predjelu glave, te više ubodnih i ubodno-reznih rana nožem, nanijevši joj ozljede uslijed kojih je kod Vilić Fatime ubrzo nastupila smrt, nakon čega su pronašli i prisvojili novac na utvrđenom iznosu i razni zlatni nakit u vlasništvu oštećene Vilić Fatime. Dakle, radi se o starom predmetu ubistva koji nakon 10 godina uz veliki trud ovog tužilaštva i policije rasvijetljen i procesuiran.
Kantonalno tužilaštvo je već ranije, dakle te 2005. godine poduzimalo određene operativne i istražne radnje s ciljem pronalaska izvršioca, da bi ih nakon 10 godina, dakle nedavno, podignuta optužnica protiv navedenih lica koju, kao što sam već rekao, Kantonalni sud u Bihaću u cijelosti i potvrdio. Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, održao je danas radni sastanak sa Izudinom Saračevićem, kantonalnim premijerom, predstavnicima lokalnih zajednica te članovima boračkih udruženja. Razgovaralo se o aktivnostima vezanim za prava branilaca kroz zakone koji tretiraju ovu populaciju na nivou federacije i kantona. Dostignuti nivo prava branilaca neće se mijenjati, izjavio je nakon sastanka s premijerom Salko Bukvarović, resorni federalni ministar. To je naglasio je osnovno strateško opredjeljenje ministarstva uz stalnu brigu za 92.000 korisnika. U tu svrhu isplaćuju se sredstva u iznosu od 320 miliona maraka na godišnjem nivou. Zakonska prava bit će dodatno regulisana s 2 zakona, izmjenama zakona o pravima branilaca Unsko-Sanskog kantona te zakonom o udruženjima od posebnog značaja. Ovim posljednjim utvrdit će se kriteriji koja to udruženja mogu nositi prefiks boračka. Gdje želimo da konačno damo kriterijume ko može biti boračka organizacija, ko može nositi naziv boračka organizacija i ko može biti reprezentativna boračka organizacija koja može predstavljati boračke kategorije. Oba zakonska propisa u formi su nacrta, odnosno pripreme. Materijali se rade skupa s predstavnicima boračkih udruženja i lokalnim zajednicama. Moram reći da smo dobili dosta kvalitetnih primjedbi i prijedloga. To je, već sam rekao, radni materijal i ima ostavljen rok da se dostave određeni primjedbi, prijedlozi i sugestije. Zakon o udruženjima od posebnog značaja pozdravljaju i njegovi korisnici, pogotovo jer će se nekadašnjim borcima dati mjesto kakvo i zaslužuju. Smatram da je danas, kao što je rekao ministar, bilo dobrih sugestija, prijedloga i tako dalje. Nadam se da će se to uvrstiti u ovaj zakon i da ćemo konačno da izađemo iz ovog, što kažu, ćorsokaka, jer će biti postavljena pravila na koji način se mogu osnivati udruženja, koliko je to ljudi i kako je. Smatram da ćemo konačno nakon 20 godina od rata urediti ovu stvar. Na ovaj će se način, poručili su sudionici sastanka, urediti ova oblast i boračkoj populaciji osigurati zaslužen položaj u društvu. Na institucijama vlasti je da posao na izradi zakonske regulative provedu što prije i u skladu sa zakonom. Neuređenost u oblasti šuma na području Federacije Bosne i Hercegovine godinama donosi nemjerljivu štetu lokalnim zajednicama koje raspolažu ovim resursom. Naime, do sada su korisnici šumskih bogatstava naknadu za korištenje šumama plaćali kantonima. Ta sredstva najčešće nisu usmjeravana općinama na čijem prostoru se nalaze iskorištene šume. Ovaj ali brojni drugi problemi u oblasti šumarstva trebali bi biti riješeni donošenjem novog zakona o šumama, čiji je prednacrt jučer razmatrala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Federacija BiH već 7 godina nema zakon koji tretira šumska bogatstva i njihovo korištenje, što je ovu oblast dovelo u izuzetno nezavidan položaj. Aktuelna federalna vlada je na jučerašnjoj sjednici ministrima ponudila prednacrt zakona o šumama, kojim resorno ministarstvo Šemsudina Dedića nudi niz rješenja koje bi konačno trebala urediti oblast šumarstva. Težište će biti stavljeno na raspodjelu sredstava lokalnim zajednicama koje raspolažu ovim resursom, ali i na upravljanje šumom i šumskim zemljištem. U ranijem periodu korisnici šuma naknadu su uplaćivali kantonima i bila je jedna negativna pojava gdje su pojedini kantoni uskraćivali ta prava i nisu redovno izmirivali obaveze po osnovu korištenja šuma prema općinama. Mi smo ovim rješenjem, našli rješenje samo za tu situaciju, to je da korisnici šuma direkt uplaćivaju ta sredstva na račun lokalnih zajednica. Po ovoj projekciji ukupno za sve lokalne zajednice iznos bi iznosio negdje oko 7,2 miliona konvertibilnih maraka.
Na ovaj način će se izbjeći moguće presude Ustavnog suda koje s razlogom donose odluke u korist lokalnih zajednica, a koje se žale na malu korist od sječe šuma. Jedna od općina u čiju korist je presudio Ustavni sud je i šumom u Unsko-Sanskom kantonu najbogatiji Bosanski Petrovac, koji ima najmanje koristi od ovog resursa. Prednacrt predviđa povećanje naknada za korištenje šuma, propisane rokove za uplatu, strožije sankcije i pooštrenu kaznenu politiku u slučaju nepoštivanja zakona. U samom zakonu smo predvidjeli obavezu donošenja uredbe kojom bi utvrdili kriterije za bodovanje kupaca na tržišnim osnovama, kojom ćemo obezbijeti mogućnost da poduzeće sa većim stepenom finalizacije pod istim uslovima imaju prednost kod raspodjele sirovine, kako bi na neki način i kroz ovu oblast i efikasnije korištenje prirodnog resursa kojeg imamo otvorili veći broj radnih mjesta. Osim ovog zakona, resorno federalno ministarstvo priprema opći šumarski program te dokument inventure šuma, čija izrada traje već nekoliko godina. Usvajanjem ovih propisa i podzakonskih akata te samog zakona o šumama, ova oblast će biti daleko uređenija, a korist po lokalne zajednice daleko veća od trenutne. Pratite Dnevnik 1 radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona, slikom idemo do Velike Kladuše. Ove godine neće biti dodijeljena najveća javna priznanja općine Velika Kladuša, februarska nagrada i plaketa općine Velika Kladuša. Na 30. redovnoj sjednici općinskog vijeća, koja je održana jučer, podršku vijećnika nije dobio, odnosno nije usvojen konačni izvještaj Komisije za odlikovanja i druga javna priznanja općinskog vijeća sa konačnim prijedlogom za dodjelu općinskih odlikovanja i drugih javnih priznanja u 2016. godini. Konačni prijedlog za dodjelu javnih priznanja komisija je utvrdila nakon razmatranja prispjelih prijedloga na javno obavještenje građanima za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine u ovoj godini. S obzirom na ovakav ishod glasanja, vijećnici su po poslovniku imali mogućnost da daju svoje prijedloge za dodjelu općinskih odlikovanja i drugih javnih priznanja. Svoje prijedloge dali su klub vijećnika SDA te mješoviti klub ASDA i nezavisna vijećnica, koji su ostali kod prijedloga Komisije za odlikovanje i druga javna priznanja. Za javno priznanje februarska nagrada komisija je predložila Emina Redžića, što vijećnici nisu podržali. Za javno priznanje plaketa općine Velika Kladuša komisija je predložila 5 pravnih i fizičkih lica, no ni oni nisu dobili podršku. Od 10 prijedloga komisije za zahvalnicu općine, podršku vijećnika dobilo je 5 prijedloga. Pored ovog, vijećnici su potvrdili odluku o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2016. godinu, kojim je potvrđena vrijednost obračunske jedinice, odnosno boda, za obračun naknade na području Velike Kladuše u ovoj godini, a koja je predviđena u iznosu od 0,020 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru. Vijećnici su preispitivali i na kraju usvojili zaključke vijeća za prethodne sjednice, a kojima se nalaže načelniku da za narednu sjednicu vijeća dostavi program zajedničke komunalne potrošnje za ovu godinu i program održavanja i zaštite lokalnih cesta na području općine, i to u formi nacrta. Usvojen je pravilnik o izmjenama pravilnika o dodjeli stipendija i odluka o stipendiranju studenata u tekućoj akademskoj godini. Podršku nije dobila odluka o kreditnom zaduženju općine Velika Kladuša, te nacrti programa zajedničke komunalne potrošnje i plani programa redovnog održavanja i zaštite lokalnih cesta na području Velike Kladuše za ovu godinu. Prijemima djece iz velikokladuških obrazovno-odgojnih ustanova u zgradi općine Velika Kladuša danas je počelo obilježavanje 23. februara dana ove općine. Općinski načelnik Edin Behrić primio je brojne čestitke i želje od najmlađih u povodu dana općine. Ovakvi prijemi su prilike da se govori i o problemima i mogućnosti saradnje ustanova sa lokalnom zajednicom, te je tako dogovoreno da se podrže i određeni projekti u 2016. godini. Ovo je tradicionalan prijem već nekoliko godina koji se održava u kabinetu općinskog načelnika. Pošto ja njih posjećujem za vrijeme novogodišnjih praznika, oni za rođendan našeg grada dolaze u posjetu općinskom organu uprave gdje se izmjenjuju pokloni, pozdravi, čestitke i svakako smo ih pozvali na priredbu koja će se održati u ponedjeljak u gradskoj sportskoj dvorani sa početkom u 19 sati. Socijalno-pedagoška životna zajednica u Velikoj Kladuši brine o 12 djece bez roditeljskog staranja koja su smještena u 2 kuće u naselju Zagrad. Sva djeca su s područja Unsko-Sanskog kantona i, kako ističe Agan Abdić, rukovodilac odjeljenja u Velikoj Kladuši, ova ustanova se uspijeva izboriti sa svim nedaćama na koje nailaze, ali im puno znači kada u drugima mogu pronaći oslonac i prijateljsko raspoloženje.
Naša ustanova za sada dobro funkcionira, imamo puni kapacitet. U Velikoj Kladuši u socijalno-pedagoškim zajednicama imamo u svakoj kući po 6 djece, 12 djece. Na nivou ustanove imamo 140 djece. Evo, rekao sam da smo u ovih 16 godina kroz našu ustanovu je prošlo 1300 djece, što je impozantna cifra. U jednu ruku je to dobro što su ta djeca spašena, u drugu je slabo, nažalost, što imamo velik broj djece koja su u stanju socijalne potrebe, kojima je potrebno skrbnik. Svoje želje danas su načelniku prenijeli djece i roditelji okupljeni u udruženju I mi postojimo. Ovo udruženje koje okuplja 31 dijete sa poteškoćama u razvoju svakodnevno radi na promovisanju potrebe kvalitetnije brige društva za ovu kategoriju djece. Umija Pajazetović, predsjednica udruženja, naglašava da su mnogo toga ostvarili sami uz podršku lokalne zajednice i dobrih ljudi, ali unatoč tome ponekad su nevidljivi. Polaznici velikokladuških predškolskih ustanova, dječjeg obdaništa Velika Kladuša i vrtića Lili i Kolibrić načelniku su čestitali dan općine prigodnim igrokazima i recitalima. Tradicionalno, kao i svake godine, djeca našeg obdaništa i to starija odgojna grupa došla su u opštinu da našem načelniku požele sve najljepše povodom predstojećeg dana opštine. Tom prilikom naša djeca su izvela igrokaz Velika Kladuša i uručila načelniku prigodan poklon, jednu sliku ručne izrade. Svim mališanima načelnik Behrić je poželio da izrastu u dobre i poštene ljude, što će i postići ukoliko se budu trudili i marljivo radili. I dalje ćemo u djeci. Unsko-sanski kanton primjer je adekvatne i uspješne inkluzivne politike. Opremanje škola inovativnom tehnologijom i asistenti u nastavi za djecu sa poteškoćama u razvoju sa više od 700 obučenih profesionalaca na ovu temu rezultati su nastojanja da sva djeca imaju jednaka prava. U tim namjerama Ministarstvo obrazovanja prati i projektni partner organizacija Save the Children. Korak naprijed u jačanju socijalnog uključivanja djece sa poteškoćama u razvoju otići će se i ove godine sa obezbeđeni 600.000 konvertibilnih maraka. Mnogo je pozitivnih priča koje pokazuju da se inkluzija djece sa poteškoćama u razvoju u Unsko-sanskom kantonu ne tretira kao problem, već kao potencijal. Naredni koraci na tom putu konkretizirani su na jučer održanom sastanku. Priče o političkoj spremnosti i posvećenosti ne manjka, barem na putu do kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja za svu djecu. Naš strateški partner u cijelom ovom projektu je organizacija Save the Children. Oni su nam danas svečano saopćili da su obezbijedili oko 600.000 konvertibilnih maraka koje će nam biti na raspolaganju za realizaciju planiranih aktivnosti koje su predviđene ovom strategijom. Moram reći da je Unsko-sanski kanton prvi u Bosni i Hercegovini koji je usvojio ovakvu vrstu strategije. Pozitivne priče koje se tiču djece sa poteškoćama u razvoju stvarne su zahvaljujući organizaciji Save the Children. Na stotine je takvih u 15-godišnjem radu ove organizacije na unsko-sanskom tlu. Mi smo podržali i na određen način osnaživanje kapaciteta preko 700 profesionalaca u Unsko-sanskom kantonu, znači na temama koje se tiču djece sa poteškoćama. Isto tako smo podržali ugradnju i prilagodbu toaleta, dio opreme za asistivne tehnologije. To je samo jedan, ja bih rekla, jedan dio paketa, a evo kao što je ministar već najavio, planiramo da idemo dalje u realizaciji plana realizacije 7-godišnje strategije i da kao organizacija budemo još konkretniji i djelotvorniji prema djeci i roditeljima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Razlozi su to zbog kojih prepreke do školskih klupa, ali i poteškoće u pohađanju nastave uopšte polako postaju prošlost. Sad možemo reći da i pohvaliti se s tim da, hvala Bogu, i učenici koji su vezani za ovakvu asistivnu tehnologiju da mogu da budu u prilici da posjete kabinete pa i kancelariju direktora pedagoga, što je za njih do sad bilo nemoguće. Inkluzija postaje kultura, način življenja, mijenja našu svijest i stavove. Primjera je mnogo, a Irmin primjer je jedan od njih. U osnovnoj školi, ali sada nikad nisam osjetila neku vrstu diskriminacije i nepoštovanja ili nekog, kako da kažem, jednostavno nisam osjetila diskriminaciju svojih vršnjaka. Družimo se svi zajedno, čak mi pomažu kad nešto ne mogu. U Unsko-sanskom kantonu prošle godine 759 djece sa poteškoćama u razvoju uspješno je završilo školsku godinu. Procjene su da je taj broj skoro 3 puta veći.
U Ministarstvu poljoprivrede danas je održan sastanak sa predstavnicima Saveza pčelara Unsko-Sanskog kantona koji okuplja 7 općinskih udruženja. Razgovaralo se o problemima sa kojima se susreću proizvođači meda kao i projektima koje ovaj savez planira realizirati, a za koje treba podršku resornog kantonalnog ministarstva. Ukazala se prilika za saradnju domaćih pčelara sa turskim poljoprivrednicima i plasman proizvoda na ovo veliko tržište, o čemu se razgovaralo tokom ovosedmične posjete delegacije vlade Turske našem kantonu. Danas smo dogovorili da će vrlo brzo u saradnji sa partnerima iz Republike Turske biti otpočete aktivnosti koje će imati za cilj da napravimo master plan razvoja poljoprivredne proizvodnje Unsko-Sanskog kantona i u tom smislu ćemo dobiti određenu opremu, odnosno dobit ćemo i određene edukacije koje će pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima da u budućem periodu budu konkurentni i ono što je najvažnije da imamo tržište za sve ono što proizvedemo u narednom periodu. U moru problema sa kojima se susreću domaći proizvođači, pčelari kao najveći ističu prekomjernu upotrebu pesticida, dodatnim edukacijama i ovaj problem bi trebao biti riješen, posebno zbog činjenice da će neke od projekata podržati Turska razvojna agencija. Mi ne želimo da nas pristupni fondovi u Evropsku uniju ili, hajmo reći, ulazak u Evropsku uniju, ako bi se desio Bosna i Hercegovina, dočeka nespremne. Tako da vršimo stalne kontakte sa našim prijateljima. Najbolji kontakti imamo s prijateljima iz Slovenije i upravo zbog toga pčelari idu na sve sajmove koji se dešavaju. U registru Ministarstva poljoprivrede trenutno je oko 250 pčelara koji imaju konstantnu podršku ovoga ministarstva. Konkretno za pčelarsku proizvodnju u 2015. smo izdvojili nešto malo više od 120.000 konvertibilnih maraka. Je li to dostatno? Nikad pčelarima to nije dostatno, međutim, s obzirom na kriterije koje smo propisali, to je taj broj. Realizacija najavljenih projekata za turskim i slovenskim kolegama i agencijama za razvoj unaprijedit će pčelarstvo u našem kantonu, a njihovi proizvodi mogli bi se naći na mnogo konkurentnijim tržištima od bosansko-hercegovačkog. Obilne kišne padavine te porast vodostaja rijeke Une i njenih pritoka proteklih dana pokazale su opravdanost projekta čišćenja kanala za oborinske vode u nekoliko bihaćkih mjesnih zajednica. Dokazuje to činjenica da nije zabilježeno izlijevanje i plavljenje porodičnih kuća i poljoprivrednih dobara. Stoga će Gradska uprava Bihaća i u narednom periodu nastaviti sa ovakvim aktivnostima u onim mjesnim zajednicama koji su do sada imale problema sa poplavama. U Bihaćkoj mjesnoj zajednici Orašac u toku je čišćenje kanala za oborinske vode u dužini od 1200 metara, za što je Gradska uprava izdvojila 20.000 konvertibilnih maraka. Radove na kanalu Rika danas su obišli gradski vijećnici Bajro Dedić i Almir Šahbazović zajedno sa Smajlom Toromanovićem, savjetnikom gradonačelnika Bihaća. Prvi put u ovoj mjesnoj zajednici nismo imali u posljednjih 10 godina značajnijih poplava, upravo iz razloga što sve naše aktivnosti koje radimo pokušavamo prevenirati. Moram kazati da u gradu Bihaću ima negdje oko 71 km tih kanala, do sada smo mi očistili negdje oko 38 km, ove godine planiramo još 9 km kanala, do sada smo uložili preko milion maraka. U ovoj godini Gradska uprava Bihaća planira čišćenje 6 kanala za oborinske vode ukupne dužine 6.000 metara u naseljima Pokoj i Kamenica. Sredstvima vlade Unsko-Sanskog kantona čistit će se kanal u mjesnoj zajednici Golubić dužine 1500 metara i kanal u mjesnoj zajednici Vrsta dužine 3000 metara. Također je kazano da je Agencija za vodno područje rijeke Save osigurala 35.000 konvertibilnih maraka za uklanjanje nanosa iz korita rijeke Une na lokalitetu Repušine Rukavac. U nastavku Dnevnika 1 donosimo i pregled ostalih aktualnosti iz općina Unsko-Sanskog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona obavještava javnost da je omogućeno korištenje nove usluge za građane, a vezano za provjeru statusa dokumenata putem web portala. Za prikaz trenutnog statusa zahtjeva potrebno je unijeti jedinstveni matični broj, broj zahtjeva kojeg je stranka dobila na potvrdi prilikom podnošenja zahtjeva, a upisuje se isti kod koji se nudi u aplikaciji.
Porodice Samira Selmovića i Jasmira Halilagića iz Bihaća, koji već duže vrijeme borave i rade u Sloveniji, danas su za potrebe javne kuhinje Imaret Bihać donirali 290 kg junećeg mesa. Ovo je izuzetno vrijedna donacija s obzirom na činjenicu da se od početka godine Merhamet susreće sa nedostatkom prehrambenih namirnica i financijskih sredstava. Trenutno Imaret osigurava oko 300 obroka za ljude u stanju socijalne potrebe. Nakon džuma namaza u svim džamijama koje su u nadležnosti Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, klanjana je dženaza namaz u odsustvu za žrtve terorističkih napada koje su se u srijedu i četvrtak desili u Turskoj. Na ovaj način želi se iskazati solidarnost sa porodicama žrtava terorističkih napada i turskim narodom. Dženaza namaz klanjana je i u gradskoj džamiji u Bihaću. Budući da je to odluka našeg uvaženog Reisu Uleme, i mi smo se ovdje odazvali, evo u jednom velikom broju, da klanjamo dženazu namaz, ako Bog da, tim šehidima. Puno je poruka. Jedna samo od njih, to je između ostalog i čin osuđivanja tog terorističkog napada, te svega što stoji i sviju koji stoje iza takvog jednog čina, pogotovo žalosna je činjenica da se neki čak i kriju iza vjerskih simbola, neuzubila i predstavljajući čak i islam kao neku agresivnu vjeru. Danas je održana izborna konferencija mladih Crvenog križa Unsko-Sanskog kantona. Na konferenciji je usvojen izvještaj o radu u 2015. godini, te program rada za 2016. Na izborima je izabrano novo predsjedništvo na čelu sa Rasimom Junuzovićem. U Bihaću je umro Munib Midžić, rođen 1935. godine. Bio je nastavnik u penziji te dugogodišnji sportski radnik i vrhunski nogometaš bihaćkog jedinstva, kao i šahista šahovskog kluba Bihać. Dženaza namazi sutra na mezarju Harmani u 15 sati i 10 minuta. Munib Midžić, bihaćka nogometna legenda, branio je boje crveno-bijelih oko 16 godina. Bio je jedan od stubova odbrane sjajne nogometne generacije od 1955. do 1966. te druge generacije jedinstva od 1967. do 1971. godine. Munib Midžić bio je jedan od nosilaca i najbolji šahista šahovskog kluba Bratstvo, kasnije šahovskog kluba Bihać punih 25 godina. Ostaće upamćen kao savršen sportaš, odličan prosvjetni radnik i pedagog punih 40 godina. Dženaza će biti obavljena sutra na gradskom mezarju Harmani u 15 sati i 10 minuta. Na kraju smo dnevnika, donosimo još jedan pregled vijesti dana. Optuženi u slučaju Stens, Hamdija Lipovača i ostali pred kantonalnim sudom se izjasnili da nisu krivi. Ja moram da se izjasniti da se ne osjećam krivim, da smatram da nisam kriv. Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca, u radnoj je posjeti Unsko-Sanskom kantonu. Gdje želimo da konačno damo kriterijume ko može biti boračka organizacija. Federalna vlada razmatrala prednacrt zakona o šumama. Vrijeme sutra na oblačenje sa kišom u nizinama, a na planinama snijeg. Toliko u Dnevniku 1 radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.